دمجارێک دژی ساڵا یەکەمینە پەیمانگەها بلندە هونەرا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریای بە داوی بوو دە پەیمانگەهێدا خوێندەکارین بەشێ شان و سینەما و موزیکێ دەرباسی ساڵا خۆیا دویەمین بوون. دە پەیمانگەهێدا 54 خوێندەکارین بەشا شان و سینەما موزیکێ دەرباسی ساڵا دویەمین بوون. بە vêbûneyê pêmangehê şahiyek li navenda pêmangehê ya li derikê li darxist di şahiyê de endamên desteya çand û hunerê tevgera çand û hunera Mezopotamiya tevçand zanîngeha Rojava û nûnerên rêveberiya Xweser amade bûn. Peymangeh di hevdê cotmeha 2024 de bi armanca amadekirina pisporên çandî û hunerî û pêşxistina jêhatiyên ciwanan di hemû aliyên hunerê de hat vekirin. براستی اف جاره یکمین تشکی بی اوایل بیشن لکردستان ساغ ودبه جبو ما درفت گلکی باش بو جبرگ دنگ مهبو خونک مهبو متخست اموی خونه بجه بکن ام بگهجن آرمان جا خوش عالی موزیک ده جبر موزیک نتنه تبستری متخست وک زانست ام موزیک بخوینن براستیم پر کیف خوشن گو درفت کولوج مر و بویه و بیشن حق ریل پیش ما و بونه رغمی هر آستانگیه رغمی هر تشته گو دولات مت چه دبن هسته کی پر خوش راستی یعنی ام کارم بیشن مگاوک گل کی مزن د عالی آرمان جا خود آوید راستی دسپیکا گو پیمانگه و بو خونه کبوج مرا وک خونه کبو یعنی هات مدسپیکر ام دسپیکر متخصص يعني تشبش بالسينما موزيك شانو متخصص ام بأواكي أكاديمي دسبيكن ام بخوينن جبر جلك خوني مصر سينما بتايبت جلك خوني مهبون جوز بيك بينم